Iaro wattue ku jamaah Antioquia, angka are nabi siba guru, yanari tu Barnabas, Simeon, Yamatoria sengela bolong, Lucius to Kirene, Saul siba menaheng, Yero menaheng, siaculenna arung Herodes wattuna biccu. Angka deso wattuna pada masompai ku puange siba mapuasai, makadani ruh mapacinge. Panasangan na Barnabas siba Saul, kuang mengina jami jama ye purai upat tentungangi. Jaji purana na pada mapuasa siba masumpajang, na potopo ni jarina kiase na tau duwero, tanran na makada na barakakiwi, nappa na palalo joka. Saul siba Barnabas ku Siprus. Makuniro na isuro ni Barnabas siba Saul ku rumah pacinge, jaji joka ni ku Seleukia, nappa makapla loka ku pulau Siprus. Letuna na ku kota Salamis, na palebangan ni ada dana puang Allah Ta'ala ku belah sompan na tu Israel na yero Yohanes Markus macui toi duangi. Na tulilingi ni yero pulau gangkana letu ku Papos. Kuniro siruntu se di to Israel yaseng bar Isa. Nabi palsu yero tawe, jagotoi masandro-sandro. Yero bar Isa sianggote Sergius Paulus, yana ritu gubernur kuro kamponge. Yoli ni Barnabas siba Saul ku gubernur na sabak meloi mengkelingai ada dana puang Allah Ta'ala. Na yero gubernur to maca, ia ke yero bar Isa, ia setoi Elimas ku bahasa Yunani betuan na sandro lopo, na halangi wi duwe surero, siba wana gang kulyangi pengaruhi gubernur kuang mengide nama tepe ku nabi Isa. Na ia Saul, ia setoi Paul, ikuaseni ku rumah pacinge, na natangani yero tawe nappa makada. Anak bilisi, pabengo-benguakko, sibawa pannoko anu maja, balinna ko sininna anu tongenge, mage deme lopa pesoi pak jekko lalenna puange ia malampue, maka kuange itani, na calo ku puange, na buta ko matu, gangkana mai tetta de mule mite cakana matasoi. Ia matoro wattue tappa mapetta pakitana bar Isa, jaji mak garamba ni joka sappa tau hiya weddinge patujui. Na itana na gubernur ya roka jajange mateppe ni kuna bisa, na sebab bengai mengkelingai ada dana puange. Jokana Paul ku Antioquia ku tanah Pisidia. Na ia Paul sibawa silauna na saleni Papos, na makapla ni loka ku Perga ku tanah Pampilia, ia ke Yohanes na salewi na palesu ku Yerusalem. Polena Perga, na terus jokana gangkana letu ku Antioquia ku tanah Pisidia. Resto sabae, jokani Paul siba silauna tudah ku bola sompanna tu Israel Purana na ibaca kita Taurat sibawa kita na nabi suro ni tau yero penggawana bola sompange makutana ku Paul makada. Podorane, ia kung kapasem melo tapaletu kengi jamae konrongewe kwa mengimendre isu mengena tapaletu ni. Jaji tetto ni Paul nakani limana kwa mengima mekko ito mega. Napa makada to Israel sibawa komana bangsa lainge ya metau ku puang Allah Ta'ala engkalinga ka yolo. Yero puang Allah Ta'ala na to Israel pura ni napile nene tak mancaji umakna. Nena pana pancaji wise di bangsa malupo watuna monro mancaji to pole-pole ku Mesir. Purero nole ako sana napasui pole kuro. Na kira-kira 40 tahun etana sak barake ngampe majana kepada kasih. Letuk nana ku tanah Kanaan, engkap itu bangsa na solangi. Napa manara to Israel yaro tanai mancaji apunangan na letuk masuk sorang. Na sininna yaro kajajiange kira-kira apadatu 50 tahun etana. Purero makani puang Allah Ta'ala siare-are ponggawa kuam mengina pimping umakna gangkana rapina Nabi Samuel. Nenapa pada marelosi to Israel ku puang Allah Ta'ala kuam mengialengi se diarung na yaleni Saul anak na Kis poleku suku Binyamin. Na yero Saul 40 tahun etana ma parenta. Ipapajana nama parenta Saul ku puang Allah Ta'ala, Nabi Daud sinaka manca jarung. Na naponi puang Allah Ta'ala pasalenna Nabi Daud makada. Uruntu ni Daud,
anak-na Isai na pesenangi wi atiku alena na matu pegaoi eloku. Na situru jancina puang Allah Ta'ala kurmi Daud apona na yakka mancaji papa salamakna to Israel yana ritu na bisa. Mawe nana engka papa salamae na palabangan ni Nabi Yahya ku to Israel kuam mengi na berangi alena icemme tan ratobakna. Wetunna macappa ni jamanna Nabi Yahya maka dani muasengigah iya na yarong tajenge tanyapa ia kiang kamatu pole kupure iya nanamu manca jatanna deto usitinaja. Sila surakku anak apona Ibrahim sibawa ekomana ia metawai ku puang Allah Ta'ala yaro karebae pasalenna laleng asalamakenge idik maneng ipaletukeng. Yaro to Yerusalenge sibawa ponggawana dena pahang imakada Nabi Isa nakena aradana nabi. Gangkana na hukum mate ia kesitongenna yaro nalalengi nama dupe aradana nabi pasalan almase ia tuli ibacae koso sabai. Namuni degana runtu asalanna ia makawa dingi hukum mate ia ke tetta ipadane lauku Pilatus kwa mengi yunoi. Purana na pandas rasa na panauno na panoni pole kuwa jusali na panakuburu na sininna yaro kajajange pada mana yang ketaroki ku kita pasalenna almase. Ia kia ipatui pemeng ku puang Allah Ta'ala. Na purana yaro kajajange sari asoi tulina pitanga lena ku anak guruna ia macue ko lena pole ku Galilea loka ke Yerusalem. Pada yana rotawe mancaji sakbi maka kuange kuto Israel maka kuange ipalatuka ko kareba madeceng pasalenna jancinna puang Allah Ta'ala kuneneneta. Maka da pura ni na pak dupa kuidik maneng anak apora watunna na patu pemeng na bisa. Pada elok-elok maka doai yang ketaroki ku kita asabur makada. Yesoe mancaji no anakku na iya mancaji na ambokmu. Na iya pasaleng ipatona pemeng ku puang Allah Ta'ala engka to taroki ku kita makada dena tarotutu ya almase konrona tomate. Nasaba engka jancina puang Allah Ta'ala makada. Mailoka pak dupanga ko janci ya malebie ya wadinge pada moteperi. Ya purai wa janciang ku Daud. Engka tola inge naoki Nabi Daud ku kita asabur makada. Dema pesangi hancuru ujuna suruh malabimu. Na ya watuna tuwo Nabi Daud na pegok manangi ya nelorie puang Allah Ta'ala ko le'na to Israel matena na ikut buruk ni kuset dena nene-nenena na hancur umua ujuna. Ia kia na bisa dena pakuro na saba ipatui pemeng ku puang Allah Ta'ala. Narima kuana na ros sila suraku isengi makada na bisa na naola na yak dampengen ngi dosata. Sininna to ya matepe ko alena ipalepe ipole ku dosae ia dena ulai palepe huku Tauratna Nabi Musa. Jaji akal itu ko mengidena kanna ko yang ketaroki ku kita na nabi makada. Engkalinga madecengi iko to pelekele engka matu se di wattu benga ko mitai ya upegau ia kia pure ro ipalenye no pole kulino na sabak de melo mateperiwi namuni engka tau papahangi ko. Masuna na Paul siba Barnabas pole kondronga sompange pada marelauni tawe kuro kwa mengilesu si mapak guru ria so sabak ia mangoloi. Sorona na ada pungenge megani pole kule na yaroto Israel siwa bangsa lenge ya tamaena ku agamana to Israel pada macue ku Paul sibawa Barnabas. Jadi pak guru maran ni ku suroero ku mengitetta imonro ria lepa masena puang Allah Ta'ala. Asso sabak na paimeng engka mana ni taun nero kampung emak depungang melo mengkelingai ada dana puang Allah Ta'ala. Ya ke watuna na ita ponggawana to Israel yero to megai mangempuru ni jadi na kada-kada ni Paul na nasatoi de na tongeng yero na palatue. Ya kia de gaga tau-tau na Paul siba Barnabas mape bali makada. Sitongenna iko payolo melo ipalatuke ada dana puang Allah Ta'ala. Ya ke de moelo tarimai. Muasang kapat de musitinaja lolonga atau mananungeng. Rima kuanna naro lete ni paletu iku bangsa lainge. Nasabak nakana toki idi suroe pasuruanna puange ia makadai. Pura nau patentu mancaji cakka loka ku bangsa-bangsa. Kuam mengimutiwi asala makenge letu ku capak na linoi.
Neng kalingana bangsa lainga yero adae marennuni na napakalak bitoi adadanna puang Allah Ta'ala. Si bawa matepe mana ni tau ya pura ipatentu ku puang Allah Ta'ala lolongeng atua manannungeng. Makuniro na malebani adadana puange kusininna kampongero. Ia kia to Israel na pala-palaini to matandre pangka na kurokotae. Makutoro makunre yaya kita ngie si bawa pak gamalade gangkana na suseni Paul si bawa Barnabas napa napassa salewi yero kamponge. Jaji yero duwe suroe na tatani awue pole kuajena mancaji tanrang kuro kamponge makada alena matto tanggungi dosana. Purero jokken iku Ikonium na iya to matepe ku Antioquia tette imarenu lade si bawa penno ruh mapaccing.